icyubahiro cyose ni rwawe. Ndakwihaye kuri uyu mugoroba, tugiye gusenga isengesho muri iyi ndirimbo tuvuga ngo ndakwihaye, ndakwiyeguriye. Uri hano kuri uyu mugoroba, ubuzima bwawe Kristo usigaye ugakazuyazi, nugisenga nkuko wasenga kera, nugikunda ijambo nkuko wakunda ijambo kera, nugikunda amateraniro yabera nkuko wayakunda kera. Uyu ni umugoroba wo kumwiyegurira, umubwire ngo ndakwihaye, ndakwihaye. Ibisengesho ryawe ndakwihaye, 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 mwami, ndakwihaye, 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 mwami, ndakwihaye. Kuri mugoroba unaniwe urushe mu mutima, muri Yesu harakaruhuka. No kuvako nkabuwande, no kuvako nkabuwande, wari wewe munezero wanje. I give myself away, I give myself away, so you can use. I give myself away, Papa Jesus. I give myself away, so you can use me.
ivyo biganza vyawe Shimesh. Amen. Amashi yacu shira ibiganza byawe hamwe. Tugiye gusoza.
Amashi amashi araganje niwe mwami araganje amashi 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 araganje mugenzi wawe tuturashoje kubera ko gahunda irarangiye ariko umubaza uti waba waje guhimbaza gutazira izina ry'umwami uranezerewe mu izina ry'umwami nezerewe mu izina ry'umwami papa MC wewe simama tu hapa kugira ngo babone ko dushoje sivyo muze dutazira izina ry'umwami Nawashakia haleluya na muhimbaza hale 1 2 3 zetu tazizi ndani mwami zetu tazizi ndani mwami
kabisa agatangwa n'isi iyo hari bigoye hirya hino nazira numva iki let's go yo mukunzi are you ready sinasubiza mikrofone nashimiye igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye nashimiye itorero ry'u Rwanda rikora uko rishoboye kugira ngo ubutumwa bwiza buje imbere Yesu ahimbazwe ndashimiye umukozi wese w'ubwami bw'Imana akorera Imana mu kuyubaha no mu kwitanga mu byiwe imbaraga umwanya ubutame bwawe subwo busa mu mwana mumfashe dukomere Imana yacu amashi nshimira the team Shemeza Music twazananye mumfashe n'abantu badasanzwe ni na bakunda Imana bakunda kumva icyo Imana yashize ku mutima wanje nubwo twoca mu muriro tukawucanamo bakavuga ngo mzee tunaenda we believe in the vision Imana yashize muri wewe mumfashe tubaha amashi n'abantu badasanzwe hari umumissionnaire rero wa Shemeza Music twabohereje yitwa Kevin ndi gushaka raporo nkumva adafashwe neza manda yiwe iri mu kurangira Papa Alexis uri gitangaza mu mutima w'Imana mumfashe tumukomera amashi umwete wawe ugukunda ubutumwa bwiza kwawe ugukunda Kristo kwawe ugukorera itorero kwawe muri iki gihugu no gukorera igihugu cyakubyaye cyakureze kikagukuza nkiriho nzashigikira iyerekwa ryawe amen